Njye nitwa Brian. Nitwa Maître Mureke Kungabe Josiane. Abandi umesha w'inkiko uje gufasha muri iki gikorwa kugira ngo gikorwe mu mucyo usesuye. Twemeza yuko ibigiye kubera hangaha bibera mu mucyo, nta ruswa, nta ki bose. Hanyuma hano harimo abantu bangahe bitabiriye Gikundiro promotion? Aha harimo abantu 76. 76. Tukaba tugiye guhitamo umuntu umwe uzabona itike igiye guherekeza Hespo muri mikino mpuzamahanga ya Cup Competitions Cup nyuma yo gutwara igikombe cy'iki cy'amahoro. Urabigenza gute kugira ngo utoranye umufana uzaherekeza Rayon Sport? Itombora nyine. Itombora. Nuko ngo ntago yaje abizi ntaki. Ntago yaje abizi, nanjye ubwanjye simbizi. Yego. Ubwo arazunguza hanyuma nkoremo ubwo uwo amahirwe asekera n'abarungu. Aha, twagiye sasa. Katubikore twihuse. Vanga uwa Nyamirambo zange yisanze nka Kicukiro. Hey, faster. Ariko si ibyo gusa, nuko nyuma y'uri butsinde abandi ongera bivange ntabyo kubeshya ngo ni Gacuma ngo ni rwa Rutamura ngo sinzi ngo ni Mundamace wapi. Sawa, twagiye tubare kangahe? 5 1 2 3 4 5 kuramo utahareba bamwitane Minani Jean Claude. Tumuhamagare, ndabona na nimero iriho nta kibazo. Tumuhamagare nta kibazo. Niba ari hano nyazamuka kuri stage. Minani Jean Claude. Batumuhamagara nta kibazo. Kuri telefone nimero zo ziriho. Hanyuma ikindi mwamenya ni iki ngiki, nuko abandi bantu 50 baje muri promotion ya Gikundiro, buri wese aratahana kesi ya Skol Lager, buri wese kesi. Urumva amacupa naye nikaziye niye agenda shinga kabari Shamuzu na ndatamya ko ni naboneka muri 70. Usubira muri 70. ni Hagenimana Isaac ndetse na Uwisenga Stephanie. Amashyi kuri iyi equipe izajya kureba match finali ya CAN 2023 ya Pija. Ni na couple online umungu n'umukobwa, amashyi abari hehe. Hanyuma rero felicitation, abangaba nibo batsindiye kuzajya kureba match final ya CAN ya Pija muri Côte d'Ivoire. Mwatsinze finale ku bitego bingahe? Twatsinze ibitego 18 kuri 2. 18 kuri 2. Bingahe? 20 kuri 2. Watsinze mu bingahe? Kuri attaque cyangwa kuri defense? Kuri attaque. Uzi gutsinda fresh? Sawa, reka tubahembe rero igihembo cyanyu ngiki, muzajya kureba match ya nyuma ya CAN ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ako kameza. Nare, ako kameza. Reka twakire rero umwe mu baje bahagarariye Skol agiye cyatubwira kuri game ya Kikeri yabaye ndetse nuko byagenze. Mwire neza.
Félicitations. Mwakinnye neza kabisa. Nshaka no guhamagara abafinaliste na demi-finaliste. Ariko nabo hari ibihembo tugomba kubashyigikira. Karibu Nicolas n'abandi. N'abandi bose muze. Aba n'abafinaliste. Nicolas. Aba finaliste bazabona itike yo kureba match za Rayon Sport next season muri VIP saison yose match za mu rugo match 15 amashi abandi nta kibazo. Aba n'aba demi-finaliste ntabwo bari buze gutaha mu rugo nta kintu babonye. Buri muntu aratahana ikesi ya Skol Lager ayitahane n'umupira wo gukina mu rugo. Reka nyibahe Gikundiro Kike League batsinze ibihembo byiza kabisa. Ubwo reka dukomeze iyindi gahunda. DJ bashyira mu akaziki ndetse no mu bakobwa ni munyemerere rero twakire SG wa Rayon Sport yaba ari mu bahungu ndetse no mu bakobwa batambuke begere hafi kugira ngo duhembe abakinnyi bitwaye neza mu kwezi kwa gatanu May Player of the Month. Harimo Mukeshimana Dot, harimo Jeannette Mukeshimana ndetse na Karimba Alice. Aho ni mu bakobwa. Mu gihe mu bagabo harimo Eli Ganijuru Ishimwe, harimo Will Leandre Onana ndetse na Hategekimana Bonheur. Reka rero twakire ba SG ba Rayon Sport yaba abakobwa ndetse n'abahungu begere hafi kugira ngo badufashe guhemba abakinnyi mu kwezi kwa gatanu bitwaye neza muri Rayon Sport ku bufatanye na Skol. Entre nous sa Skol. DJ Fabulous udushyiremo akazi mu gihe ba SG barimo kuzamuka. Thank you. It's B&B Burudani Mix Festival tonight. Football meeting music. Mwina Skol. Uraho neza? Zana mufashe bwa manari. Yinda bacu nyiguhereze. Nuwe mukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa gatanu hamwe na Rayon Skol. Mukeshimana Dorothée. Amashimishije kuri Mukeshimana Dorothée. Reka twakire Mukeshimana Dorothée aze yakire igihembo cye. Dore ngo uyu mumuhereze inzira. Umukomere amashimishije Mukeshimana Mukeshimana. Mukeshimana rero akaba yarafashije na Rayon Sport Women's Football Club gutwara igikombe cya shampiyona cy'iciro cya kabiri. Amashimishije kuri Mukeshimana Dorothée. Egera imbere ukereka abafana. Amashimishije cyane kuri Mukeshimana. Congratulations. Thank you. Congratulations Mukeshimana. Ukomereza ukandi. Reka twakire kandi SG wa Rayon Sport mu bagabo yegere hafi nawe adufashe kumenya ninde mukinnyi w'ukwezi kwa gatanu witwaye neza muri Rayon Sport. Hanyuma rero umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri Rayon Sport Women's Football Club uyu mwaka yitwa
mbere ko mbabwira amazina ko mbabwira ibigwi bye yatsinze ibitego 52 muri shampiyona ndetse na Peace Cup. Amashyi kuri Imana Isabayo Florence, ibitego 52. Habuze gato agiye kunganya na Messi watsinze 92 muri 20 cyane na kimwe muri 2012 ndamache Isabayo. La 52 goals in all competitions. Congratulations man Isabayo. Ndakeka kuva umupira wo mu Rwanda wanje ngo watsinze ibitego byinshi mu mwaka 52 goals. Amashyi kuri top scorer wa Rayon Sport. Thank you. Atere frike Rayon ayitera mu kibuga nta kibazo. Hanyuma rero tugiye kuba mu mukino wa Rayon Sport wigaragaje gutsinda ibitego byinshi muri iyi sezo mu bagabo. Ladies and gentlemen, the top scorer of Rayon Sport this year's season is none other than Yahembye Onana Ensemble. Congratulations to Umuhoza Angelique, akaba ari nawe rero mukanya tugiye kumenya ko twakira SG nawe yegere hafi kugira ngo adufashe kumenya ninde mukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa gatanu. Muraho neza SG? Ni amahoro, umeze neza? Aha, dufashe kumenya ninde mukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa gatanu. Yitwa nde? Hategekimana Bonel. Hategekimana Bonel is the best player of May. Amashyi cyane kuri Bonel. Amashyi cyane kuri Bonel, the May best player. Congratulations. Amashyi none kuri Bonel, akaba ari umukinnyi mwiza cyane witwaye neza muri Rayon Sport mu kwezi kwa gatanu. Congratulations Bonel. Keep it up. Thank you so much, DJ Fabulous. Rutsiro. Amashyi cyane kuri Rutsiro, aka Angelique Umuhoza. Yatsinze ibitego 16 rero. Onana Ensemble. Congratulations to Rayon Onana. You are the top scorer of the 2022-2023 season, as well as Rayon Sport's top scorer. Congratulations. Iyo mpamvu tuzagera kure ibihe
so much, Onana. And you are the top scorer. Murakanyero tugiye guhemba main player of the season 2023. Rayon Sport. Muracheka rinde? Rinde? Ladies and gentlemen, the main player of the 2023 season is Winnie Leandre Onana Ensoba. Gentlemen, this is your 2023 season player of Thank you. How do you say booty in your language? Hold on. Ashaka kugikina tubwira. Tumureka tubwire. Abari duhereza ijambo Onana. Amashimwe kuri Onana. When is it? I say Morocco for everybody who supports me. Sorry for my English. So I'm very happy to be here today, to be the player of the month, to be the star in the month. I say thank you for all administration staff and for all support, because they was with me since we start. So I'm very happy. I don't have, what can I say? I don't know what can I say now. Just thank you and God bless you. Thank you. Abatabyumvishije mwuka wera basobanurire.